Awu kusile ke madoda kusile ilanga selishonile ngokwehlukahlukana kweindawo umuntu labuka khona kunemfihlo lejulile lesifisa abantu ubandlulisela yona noma kubanikeza yona lehamba nokuphila kwalamadoda noma kwalezinto lezingabonwakho. Njengoba lemvula iloku ikhemeza ngalolu hlobo lamadoda ajabule kakhulu ehlathini isilwane semanzi umakhandakhanda umngoyi izinto namanje zisenzeka esigodlweni esikhulu kwamhlaba yalingana la isikhona khona lo okhulumayo inkunzi ufohla bevalile isilwane semanzi umakhandakhanda umenzi wezinto zenzeke otholakala enombolweni ka-076 026 5726 076 026 5726 lapho